Jadi Zupano den parsagun ringan Epi torike den panonang rapi zengeskan. Tapi kung masuk ko bagas den panon taridah man na masapot na maroa na zelek na poso na imanihon ni rumahan ni keluarga saragi danang taridah do ganup. Tapi artini ikat rapi jadi tukang zait ke rumah ni saragi danang ulang patugah-tugah dong kekurangan saragi bani purba danang. Iya timpaho sa pangpang sa pinggol artinya ay parlaho agano pirubahi gampir dua lambar gampir honata ni pentita hatan orang tua hatan ni tontong gado patani dia na mader danang. Iya pining hibul 12 hartinyon ang gaydah ko orang tua marapuran boys na ibati si bukamon lapatan ni saragi menabung terus da pining batis 20 patah hartinyon nang ang gaydah ko pining batis na 20 patay dos warnani dos model ni dos bentuk ni dos daini dos rupani dos kurani artini dos bain pihak ni purba pakon ni pihak ni saragi dah baru ulang pihak ni purba holi roh ke rumahmu sibuk ko mempen kopi susu roh pihak ni saragi teh putih pesembraut wajahmu panginton ni bapak pakon ni mama pakon ni abang anggo roh keluarga saragi hurumah nasyam potong ayam roh keluarga ni purba hurumahmu nang goreng ikan asin baru mabaru purba. Mas na sa ulo ni Huda, mas ya tahonon mas, artinya mas harta saragi. Nah, angko bayak magirahan nima, angko dong keluarga ni purba susah, bantu saragi dah. Dong keluarga ni saragi susah, bantu danang. Angko roh sida manginjam, bere. Angko dipulangkan, syukur. Tak dipulangkan, syukur. Ulang ituntut dah bro. On lang ihatayu sa magihadi-hadi mai panginjam lala lang ipaulak menuma. Sambilu ahartinyon manayat pusok anggoy hutata tahun 70-an sampai tahun 80-an bidan desa tak ada di kampung rado lahir nyompah on mesayat kun be pusok ni on bonang manalu ahartinyon buru purba artinyon sapari sing adong dape gereza lape dong agama lape dong pertonggoan lape dong pertupuan nah masih percaya sama-sama angin ibain mabedak danak igolang kun mabeninang niya si ahalitun setan-setan sonari lang pala pakyon benanang cukup bertonggo pertupuan pertonggoan kapas putih ahartinyon buru purba artini putih mau hurmu manadikon orang tua keluarga purba putih hurmu mancupahkon keluarga seragi jangan hitam putih aduh hitam putih nang dong koli 3 bulan no ma bapak manosa lebih seragi hai rupani dasa birong hati ini merah nim kuma sing boy na danang ahana dapot itok-tok da buru lang sige sodoh kon samsarigi emang ko harus suhu mulu nang na dapat ko tarok kon sendiri ulang mga duadu duit nasib tahun ni negara ta masih pakai duit sapari mangundang tontong lape pakai duit sukup lape boras satumba gambiri 2 sonari marpesta na sa magira anggo mangundang tontong saragi apalagi pihak ni purba anggo lang pakai duit sada pelang ay roh agi tolu lomboy sayat pada makanya tadi menabung jadi angko mangundang hanami tontongmu harus pakai duit angko pakai duit mau mangundang tanggal 5 pesta mai tanggal 3 roh manami bertoloh mangan Domagok 27 juta 660 bang lama jadi sih padan dengan sedia orang tua nami jadi dah semahining cipta paduahon alanay abing kamsinges baru torih mapamangkuni mamain bay pertandingan minang sonin ma pangabing-abing ni mama sa parihubam baru tubuh kamu duniaon iabing duham lo makkorza lo marmasak lo manusi lo bemodom das bani panorongan torih pangabing ni mamain bay pertandingan min sonin ma harga ni mama marboru boru bay ring-ring na kula zambulan do sila tasan subali Tuhan yang Maha Esa
Tapi bay panorangon atas di jambulan do ben mamain pertandingan min baru. Izuzung do ganup sura-suramu. Ipa sekolah kon ipa kuliah kon ipa horza. Das bani panorangon. Torih panjujung ni mamain ben ipa medita. Das ku sinar gunung seluruh tanah air. Hupekan baru izuzung mamain manaksihon pesta monang. Nai maharga ni marburu. Buru berpengalaman doholiho marparombah bani dak-danak. Nin mapangompah ni mama sa parihu bamnang. Pai mayompah ko tabak di bayan ipaspas kon parombah mana tahu ada semut, ada pasir, asulang gatolan dak danakai. Tabak doh may bayan na seulang madabuh di umbahay. Nay mapangompah-ompah ni mama sa parihu bamnang. Iyompah doho law manderes, law pokalan, law manusi, law marmasak, law huzapi manjupah kon diha-diha iyompah do tongko. Parlo betar podom doho iyompah mamain. Baru terpodom ko ke jam 2 boringin. Nay may nang hargani mama marburu. Halanyay bani renungan abeheningay. Ang golangi dapus ko tonton ni mama inlang das tonggo ni bani Tuhan. Patugah bani adong kesalahan ku mama. Tiki sikolah gati dumano ko ma. Apalagi bang mengirim surat uang belanza nih, uang rule, uang buku dai pokon balobas loma nih. Rangkul mamain, apalagi tikir lobe-lobe na siya mauloma. Gati do malawan dan manzakku, disuruh marmasak lawan tandami, disuruh kumani membersihkan rumah, malawani dohor zakku. Asa jenges kulo batang kekon ma, langsap kut petarontonmu, kesalahanku, das bani Tuhan tonggomu, izon mau tangisku. Bapa binari nang, sonahan bilas nyari. Sonaha ulan lang itarok kon Bapak ay do. Atahon kay Bapak ay humanang. Ay manang Bapak usan ang Bapak. Bapak ay bendi lalo sa dunang. Gumanusi mamama Bapak mamarot ko nang. Kursa ni Bapak luar dalam nang. Lang manaron bulan, lang manaron ari. Peluk Bapak ay, rangkul Bapak nang. May Bapak peminta maaf. Bapak, atoras mau sinaplo Bapak pasikulah ko na. Makbok ko mau Bapak. Izon mau minta maaf Bapak. Naboron lapi ang ubanon, sunari dong maubanon. Abang penang, minta dores tu bayabang. Mana edaknya? Eda lari iya eda on pe mama donang tondong main rangkul eda pinang doakan aku dah
boru pangintoanku boru ki tubuhan lak-lak hoi nang tubuhanku manipur batuan tubuhan anak hoi nang tubuhan boru jorki ulang mahua ayam kodong peai nahurang boruku ayam godong rigat iyo boruku pandai hopa bunihun ay matong horas Bundul